Kani gade ke Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor bemankas ni. Kakunhun kisamla watkam gibala apply yakakam armed branch constable unarmed branch constable SF10 bat kiwe ki kam haga tanat pulit kibala pendep yaki personal interview bat mi kerteng ru haga merit list haga apply terik benai risau arjar khatpra gila le yakendo yau sembut menteri rangba kejela ubak preston tengsong ban pan jing percaya halor ke jing penslam ke tanat pulit ban pa yaki syaga jing syah hikai pentebet wat hadin babun lagi parlok jongki kila dep late lot syagi jaka ai jing hikai prepare ke jela ban yo ya ke jing syah hikai pentebet kumgi pulit Lepas zon bersemangat polis dilawan ikan dua pada deputy chief minister tasni halor ketika pos remaining bahkan pos ngi kerpat government bahkan kapeng kloyem yang li bangin yo bandai ngir yo bandai training ban yo hom manang pun ke pos suppose po UB AB SF10 perok kalong sanspa kumta pos ngi kerpat government bahkan berpenmi no ia ketuka remaining bahkan pos yang jongi candidate ni kerpat itu ba request ba sengau pahaban kloy kata chief minister mong ba ke government kadang proses andre naliang jongi mo ngi kerpan marada arpanai kila like la don kebal training don kebal sipinai te naliang jongi nomor kakam guru according the rule be 30 day only one candidate la ban join be 30 day only shubo la da don ka emergency tapi don consider dia te naliang jongi ni kwa ba government ke bahkan kan pai yang kata maka request ika board committee akan pai ika according the merit list nomor ni naliang jongi rungi ni terpat bagi government bahkan tap according the post jongka kasih jatia kategori should be kasih jatia kategori and garu should be a garu kategori ke post don supo sispa prapos jong kasih jatia kategori kata kedai ke bahak jong kasih jatia kategori only dan kedai jong gegaro nomor after the reset policy teladep kalau don lupa ke reset policy te jong kasih jatia kategori tak don ke reset jong gegaro la don tengi kerpat government ba kan ya ke prosedur jong ke bahak jongi